ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA Jong Kakon Hinyotrep National Awakening Movement ubami kmat na North Shillong constituency hagajan me las ngi ublay Jong Kakat Hinyotrik ubanai kela lingkot arajar arpuar ulas sedangnya ke jingsong kelany mengor bat Samit Hamadan Malki haduk ke step Jong ka arpuar terik ubanai kela lingkot arajar arpuar kum gajing persya halor gajing bemla Jong ka sorkar jela ban pentrai kam ye ki mat jing dawa ki baki pajba nong song snong kila angnut menta la Sun Post nem kinti. Dangshan uba Adelbert nongrum ulia kendo ya menteri rangba agajela Konrad Kongkel sangma bat IT ke dorkas hakabaya day bat ke jingdawa ban penbet ya uput usam ban penkenria no ya ki breu ki basong basa hatem ya maulong ban penjelan ya kerta thungkam ha ki office traikam ke sorkar jela ban bishar biang halor kabha bat ban penyaklat ya kabha ya kam bat kabha ha kapuli kaputi ban penkhala ka jong ka kinhon ki officer IAS, IFS, IPS bat kiway klem dia klek lang bat kejela Assam bat kiway de kimat. Uba Adelbert nongrum hakajing ya keren bat kilal pathai khubor ula ongru bakum unong mi kmat uba don kejingkit kle ya kabha kamiat jong kipat ba nong song snong kejela am ya shimbenta hiru wat hakajing rakhe ya kejing dap Sun Post nem kajing yo jela bapura jong kamigalaya. Ani kasingi bu deadline ya government. Asosiasi ko galing sini para pasal government. Kalau bu deadline nomor is high time ko bang nama show ya bang show. Duit kemudian ni haban bu rapor kam tame asho ban rakhi ya ni jindap Santos nem coba cing anti coba jalan adu biyo ya kejong kejalan. Tini ba niyo ya kejalan dari pat nimdon pat ya ka. Nimdon ru ya ka bo. Ko mo jalan ban pentri kam ya ki polisi ka bang nadon berkunjung ki an ki banyak dah kerpang ki beri jam beri berkham tam ki isu ki mat ki bakta kham tam ki khon sama ko bang labu ya ka jingdawa khamat ka sarkar uji bersam rom yani ki santali ki mat ko wi ban review no ya ka resolution policy amar ka dai lalong high time lalong outdated mo Sun Post na mata nang ne kunju population ti ko kalau nak kumai mata population kalau nak kumai kamde mau tumun wanra ka common conflict dari kani kalau ba karkum ka objective so abla adopt ka reception policy kalau ban uplift ya ka state dan bagi youth kalau eligible youth kena mungkin lah bagian sim bagi peta joki kam buat kata bagi cipul yo biar beri buat job buat ka academic pi kau kalau ba kani kata ya ka administration kita ki efficiency administration ni ban don ki bri tibet kena ba pasti di kan ki kani ka gawi ka submission policy ko ba par kani ka enhancement of overage limit kani ba high time kam tam ni no kam ban ai ka gift ni ki kon sama ki jumi amar kam tam ni covid ta arsenal bar ni i hani post ki jungi ru kam dan no advertisement ni ki post ki sawajar tam ki post ki ba long vakan mata labun tri kisnam kim shemala kan advertise ngam tip ki penokam kuno buat ini contractual kade ya kawan ai ka proper advertisement kanang ba kanong pendu jingkarmen ya ki samla nama ki samla ki minti ba kade kalawai ya bari kan ni ka enhancement bari ko pe ki bubul ki state jong not is ru la enhance ka each pada kimi ki state state Odisha pergi dalam sen. Tendai kan ni kam tendai ya ban ban pe usaha ki dai ai ka state tungi kalong ka usaha ki ngene ra jong kamram ka dai ti par ka jingkar kri. Ti ko kalong ban ai give ban ai to give boon for our youth. Kam ta me kalong ba ngai maksim ki ma boon ki kon samla ka nim ko apun ni ki no desperate ali kan long frustrated. Aga jingim ko jong ki. Mata ki don kena sama jong ni puli ni okam. Dari hoi kadai kapur ka bang situ kalau security nak kamu dari ka sulong baka government ru na demand baka dai bandon ka fair an kadai ka fair means ha ka dai kadai bandon ka fair recruitment na ka tai ko sama gi chungi kam dai bandon ka mari pollution baka dai kan photo bisi kam tam sama mo balai ni awara ni ka mat ban fokir ya ka
join gather mereka asam kaya sai time kini usau sanpos kan sebenarnya imat kani kadi goi ke bentar kau lakukan nongkan rules kita berbeda tu pun usah di berkani ru kalau goi ke demand jauh por ke bang kita kam ban by fokir dengan don kita boleh jam ru dengan semua state government kadai ban persuade kadai ban pembor ban pembor ke central government hak ba desi ban separate dia ni join gather mereka asam kalian Maningidon Gibriu Gibalong ka direct appointment kepada lembaga kebenaran specifically dalam teknik separate state namun kadang ke independensi haka rokom terekam bujang kat horti gidon di kaba sao ko degani ka jongki Briu ki basong hante po yomulong kani di ko sa slam ki issue masmo ke government company ban hesitate ban atatian dia ka ban ya kita Gibriu kam tam Gibriu lejong na po government department bagian shift ki saki respective government quarters na mo ina ban modify ban develop ya teka jaga bakana ban bara ko jikar ko pun kiliang kam tam ka congestion ka plakta parat jo Gibriu keleng saudong jo ni selong tiga ni udi kowe kadi ka ban ni demand kam ni ban evict yaki kidi ki prasung na sosno jo me khalia ni borom ki nomor ki ga dia bhaga jinin ko ba ki por ni kla serve mo kla shakri ni ko pata menju tiga ba sanpat kadi ka boundary issue kadi ka boundary issue kadi ka we ka ba lasa tem aslam ka kowe ka government choi government rei ngaraken tu mana carbon scam ko mangna dapat mat ka pas government hak jigelam jo kongres ka baru kiliang central assam do meghalaya pro laitri district council tinggal mes ya kowe ka opportunity ai pa kan mes pat mata ka BJP baru kiliang tinggal ngilong serious pada ngidon ka sincerity hakaban pen terhadap kam mengiskan bagi ka government ka berona ka bor kadai bande la chong kamram ho kita ki je kreng la ya ko bor support ha bede ba chief secretary bede chief minister lekin posisi satu skor ko trikam tam chong ni kong ko khalia de ba asam man ka bor man ka singi ka don ka harassment ka don ka encroachment ka do ko jimpur nong khantam ya kalawai jo kulong dia mar bade jingim na perken mau ko kalong ko jaka ka khendo ko patang sisim na palio pasim hidu nado sim yo yang la pandri pateng panayu nong kenti pacek pateng par kilong dia pada hak bede ba kani ni kade ba hot kamdik basuk nong ban immediately ban resolve ya boundary issue kani de long term issue ni sebut kata sendiri kai ko pangkong sandu kalau ba hidong rambat pantri tak sincerity hidong ramban beli tak jik star ko trekam bat ko galong don di bandon ke jing burong markelia ring street pasam street khalia bat mata la kini 6 areas ko paki om pakin resolve to mi sutona ni ko apan ni kata ya jik shisha ba kani ga kini 6 areas can solve and resolve at once and for all then ring ko pangkong sandu kalau ba wat kini another 6 rumah kini 6 areas ki banang habak solve kani ru ko de ban take up seriously bala ka pampala ban resolve him issue ngaso ban ajumut kadai ban ajumut government baka de ban implement de through infrastructure kana baki brio ki bisong ki jaka kinum haban kibidan ki be ya jarap ki way par state ko perlong si benta ka loopholes abale kren bakan be itu sa para ju por ni ta ba jimlong insecure ki brio ki bisong ki jaka ni dongkam bani ya kita open set up ya ki police of course nang bakin don show ki harassment and smart nang bakin don show kita ka violence bakin don show kita ka jing duai ya ki manusia jong ki basong pasa di cakap dia sudah bang ke jinglong bang suhun halor kani ko ban rakhi kumungen rakhi ya taka sanpol senam jong kani ka jingya ti sanpol senam ru biyo ala jong jala hatu ke bangidon ko pasti de mat kadau ngam suhun banam sudun jemut bangabu ru taka jing keli segi apa song senam jong jala khali hatu ngilong song hok songnya ban rakhi kata sanpol senam ko pasti kam to di ki policy ko bangidon ru ki bobon ki kala conspiracy dero tanong rim ko bangapai ngimdon ke jingo no di pada hero tanong rim manta ngapar menaru ni ka sit in demonstration ru menta si kanyo torik adu arko arteri mastep shpo biji kan pun ni ka sit in demonstration bangan shom ru ani jaka adu bandayo ni jindawa narung ro tanong rim reception policy marmo reception policy kalau outdated mong la dong kam bandayi kana bandayo ita ki efficient ya tak efficiency administration mo dong kam ban yui tak jingkala ni sedikit jong ni
but kejimru ke jangan government kami nak mentak kejiman toy ke jangan simet kami kejiman toy juga state jangan konsultasi ke jangan dari kam tam ya man semua bandra ya taki isu kimat kalau kejiman toy juga state kami nak mentak kejiman toy dia mana konsultasi ke kami pa yang ada mentak bargi isu ki buat bargi kimat kalau kejiman toy juga state pi koi kani kejing join jangan berkomen dari harga nong mau mana kami nak tak syuki kalau tak nong dia orang kadang mana mau sampai berapa sih kalau jauh nong tak ada sih dari ngawak penting kenapa dari mengadap nong yang lagi orang marwai buat marwai ke kenam ini dengan hampu kecil lima kini kita perlu kita berada bor lalu boleh coba celah aduh bentar syukli bagi dengan nombor sendiri nak sah nombor seperti macam dia dia bagi majority dari apa kerja polis juga minority jadi kalau tak nong dia ada nombor ada mana habaru dari nomor JPR nomor kali koi ke ideologi jangan konsep jangan kalau stick prinsipal kini ideologi juga parti berkembang ideologi juga pasti itu Iko makalong nilai kerana kapor support tentang masuk di benar itu makalong saya kedar kita baik baik masuk juga jalan itu di mana berak nomor dong tersegi itu bang baik kalau nak bisa dari karena dia nggak berpau di mana atau macam pular atau macam tanah keketin dengan sumber mana ubah angin apa ni tidak kap dia orang tanong dia malah popor sanski buat kita kasih sepuji setiap malam pun sanski ada mawan ban pen ki yang juga sepakat jeng banyak senong jong kejelah bagi sumber ni yang bersih mata yang juga juga lagi boleh pasal bos kan hoi di sumber ia ki nong ki ban penyo yang tak jeng ialah kacau kejelah sport balik dari happy ban pengemau ba kadi bangdon ke vision niyo yang kejelah ke baklam boundary nia penya kejelah pada ban adopt nombor reception policy kaba kad kum ka agreement kemudian boong menur ba every 10 years kidi menonra ban review jadi mata hidup sanpuk senam ki khama ban review kaba kalau ngajing donong silang ba kalau ngajing no silang tarjo aku par komite de ora ikar konflik mo lani ka common differences apa yang kiwi par komite mengidon nang ju celah mo ngidon nang kum kawi kum ki sipara apa yang garo kasi pancatia dengan sekarang mereka polisi jongka government hi kum no takil isu dari ban ong bakalong sensitif ngamnet dekat di kamera jungi bangin sensitize nak banta ba ngin priang injection kaisa ban pen snow ban pen plate ki khamat jongki priyo kita kepada nak sarkar di dalam government ka state mo di ban ngaso ban ai khuble da kalau mutan ringin hapan ngit iru da kam kani gandai da si tangajing kejengnya perkat ke hapok level jong kabinet di ngatragin hapan up ya ka por ya ka bangni ta ka reality poro kan masu leranya ko galing di part parcel jong government ada iru nong sosnong ko pura jong ka jela me kaya henry ngang ko masuk ngamngai chu la kaktin ni hapan ngit ka kam malasan pusna mo ngin cukut tang kajing rakia dan bagi nak syar kibenya bopon kilian di lada kila on pedorong kita ke boundary ni ngan withdraw te anda tanam don kan do ka bande persya tenrei ku bala sun sutu kita kinre tuli kindai ki ban la ban resolve tingi hapan ni iru kita kaji sisa ba kena ban baik ni pu sam kita kinre tuli jadi kita kinre tuli ki pasal ban nasu ban kan mau ya bagi dia ban immediately kita ban implement dia ka through infrastructure teng development ki bedong kam nanti nong song bagi nong ban depend tang hui state berkabar di bantu immediately set up ya kan police outpost kenang bahkan dengan security tadi ko